گودار و شوپینرن رادیو ڕێباز FM لە هەر دەریدان باشن هادەم ژمێریەکە بدەما قامش لە هەولێرێ ئەمێ گەرەک نوژن و چیان ژوارە پێشکەش بکەن دەستپێکێتە فەرمە و گرنگترین سەرنجام. بێدە خوندنێکە گشتیش ئاریە کۆمیتەیە ئامادەکاریە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد و سالڤەگەرە دووەمیە تەقینە باژارێ قامشلۆ لە جهێ تەقینێ دۆ هاتە ڤەژاندن. دە ئەنجامە بویەرەکە هاتوچوونێدا جوانێکی عەفرینێ لە هەرێما کوردستانê ژیانە خۆش دەستدایە. ڕاوێژکارێکی چەکدارên YPG'yên bi ser pêdê ve dibêje got Beşar Esed serokê min ew hatina Amerîka bo Sûriye dagîr kiriye. Netewên yekgirtî ragihand ku rêjeya binpêkirin û kuştina zarokan ji destpêka 2018 ve bilindtir bûye. Hikûmeta Almanyayê ofîsek ji bo penaberên ku daxwazên wan yên neştecîbûnê hatibûne redkirin vekir. Dem baş. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye salvegera duwemiya teqîna bajarê Qamişlo vejand. Li ser banga Komîteya Amadekar ji bo vejandina salvegera teqîna Qamişlo ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye li Qamişlo dohdem ji mêr 6.9 êvarî li cihê teqîna Qamişlo salvegera duwem hata vejandin. پشتی دو سالا دسر وی بویرا مزنی گود باجار قامشت در واسبو مخابن حطانی آنها تا انجام ویلو کلین جمر نهاتم زلال نبو او چاوا چه بو کی برپرسیار بو کی بون ایکتن کیمایه ده دوی بویرا مزن ده اوایا بکیمایی جبوت الراحتی لجم بابو ده ومالباتي وافاك روانا تشيبه او فرصه جو حطان ها برسبا وينادا هاتبو دبيبو لكولينك بزلالي تشيبه وكبيراوتي او كونكجيا بود كوباني دي بصدا انجام وينات تشيبو هيجي او لكولينا يا نزلاله ويرى ديك قامشاري كيفو دي شست كسي هات كشتنو سيدي كروري كان هاكا عملي كولي لك فاسم ورنج تفازن كي هدوير بيخيالي كرن حتى ملتي كرت هد الصوت بسرشي بيشيبو يرسل فاسا أما إيرو باجاري عمودي هاتني تركيا ملتي خل باجاري قامشو لكن أما الجران بيشيبو جزيرتري شيس باكرواني تيشو بيجي توروليستا أواد بي إنسانيات بي دين بي ماب بي حدث هم سرسكي مالباتي شهيد عبدالشاط قادم جملتي كرد الخبائي وبيجي كردستان بيجي كرد سكن عندنا ما يبرج بوي ويرى ديامين لسر تقينا قامش لوجو درباس دبا براستي او تقين جهه غمجينيه بود الاشاندن بوش ملتي كرد تفيرا وجملتي قامش لو تايبترا وعطينا في دريد وبياري في حدثات شي بوي افضل سر درباس بوي افتقانا باجاري قامش لو شي بوي باجاري ابيني افتقينا تروليس ام هاتنا ايدانا ويتكن انا هم دبينين ام دقوناغك اورتد درباس دبن قوناغ قلك زور وزحمه ابو يرا بري وينا ودي ڕاوێژکارێکی چەکدارên YPG'ên ser bi pêdê ve dibêje ku Beşar Esed serokê min ew hatine Amerîka bo Sûriye dagîr kiriye. Rêzan Heddo rawêjkarê berê yê ragihandina çekdarên YPG
yên bi ser PYD ve di hevdîtinekê de li gel rojnameya Alwatan yanî zîkê rejima Esed got ku her diyalog yan danûstandin dûrî Şamê were kirin wê lawaz be û her hebûneka leşkerî li Sûriyê ne li ser daxwaza rejimê be ku hido bi hikûmeta şerî bi nav dike dagîrkeriye. Mîna Amerîka û Fransa û Tirkiye hido her wiha ji bo rojnameya Alwatan got ku min daxwaza hevdîtina bi serokê welatê xwe re Serok Beşar li Esed kiriye û dîsan ez daxwaz dikim ku serokê xwe bibînim. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرو پارتیا دموکرات کردستان سوریه گوتارک درباره پیوندین PYD و رژیم سوریه و قوناغا به بلاف کریه تیدا بحثا هندک بابتن گرنگ کریه زانیارن بهتر دوی راپورتی ده درباره سردانا شاندا PYD ji bo şema paytext û danûstandanên PYD û rejima Sûriye دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک بلاف کرده ده بحثا هرگولی دانوستاندن رژیم و PYD دیکه دو گوتارا به ناوی گلو اف دیالوگ یان راخوستن آنکو استدعاء بشار دبیجه اگر شاندا PYD به ناوی PYD به یان جی به ناوی چکدارن سوریه دموکراتیک یان جی رهبریا خوسر به یان چناوکی دن به لیبریار جی سرکردایتیا قندیل هاتیه و کردن سوریه تیم بکار آنینج آلیه وان و بشار هروها دبیجه تشتی گل شامه دناورا PYD و رژیم سوریه رو ده نه دیالوگه ما کنگ رژیم دیالوگ بنونر و شاندرین خودکه تشتی گل شامه رو ده دوباره بلاف کرنا کاره پشتی گو PYD قناغه که کاری خواه بداوی آنی و نها بوده ما گو رژیم دوباره کنترول خواه لدورین دبین کنترول PYD ده فرض بکه رژیم پلانک دانیه و دمکنی زیگ ده ویته که واره جیبه جی کرنه بشار دبیجه وی همین نشانین کنترول کرنا PYD ده وری ورن را کرن هروها و ناوی چکدارین بسر PYD و جی ورن گوارتن مینا ناوین YPG و YPG هروها و چکدارین PYD آلی افسر و اندامن رژیم ورن بریف برن هروها و بشک جوان تولی ارتشا رژیم ببن لگوری پیوستی رژیم و چکدارن مایی و ورن دورخستن یان جیل جهندن لدزگهن رژیم ده ورن بکار آنین دزگهن فرمی و بگشتی وگرن کاری خواه لباجارن کردی هروها گرتن و کشتن سرکردن سیاسی و اولهی و لشکری ین بسر PYD و ین کو وی پلان رد بکن و دست پی بکه هروها ترور کرنا خباتکار و سیاستمدارین کرد لسر دست PYD به بریار دا صلاتی و تا رژیم سوریه و وره کرن عبدالحکیم بشار داویا گوتارا خود دبیجه PYD هول ده جخلکی را دیار بکه گودانوستاندنن بر رژیم را بمرجن داکو روی خول پیشیا وان سپی بکه به طایبت لپیشیا مالباتن گوجوانن خوکرن قربانی دبر PYD و سیاست آویده لرژیم و رو سپیکرنی جی نادوی جبرکو کار PYD بداوی هاتیه و رژیم نما پیوسیا و بوان هیا لوما او استدعا کرن جبو شامه جبوان آگادار بکن نه دیالوگ بوان را بکن جبرکو رژیم تجاران دیالوگ بوان را ناکه د انجام بویرکه هاتوچونه ده جوانکی عفرین لهرما کردستان جان خوش دسته جوان بناوی شیرزاد عثمان یوسف جبر بویرکه هاتوچونه لدورا دوکان لسریا هولر سلیمانی جان خوش دسته لگوری آگاهیان شیرزاد یوسف خلک باجار عفن گند عاقبه جدای بوی 15 ماه هشتان سال 1908 و نخی زاندار بو وک شفکی د خوارنگهان ده کار دکر و لگورستانا کسنزان یا هولر بخاکی هات سپارتن اول نجاره یکیه کو بویرن به آوای روددن کو د دما داویدا به دهان جوان کردستان سوریه دنابرا خنقاندن بویرن هاتون چونه ده لولاتن در دورا سوریه بونه قربانی هر لهولره پایتخت هرما کردستان شوابوری شوبویرکا که هلبسته کو د گوته ده هر یک جه هلبستوان تریوا دوسکی زوراب عزیز و خناف ایوب گرزک هلبستن خواه پیشکش کرن هاتل درخستن شفوهرک اجالیه یکیتیان ویسکارن کردستان سوریا و سندیکای روزنامه‌وانین کردستان سوریا و لئوفیس خواه هفبش لهولره به آمادبونا هجمارکا برفره جن ویسکار و روشنبیر و سیاست مداران هاتل درخستن بریکار امیندار گشتیه نتوین یگرتی بو کاروبارن زاروکان ده پرسگریکن لشکری ده در راپورت خواهی لجوینا انجمن اولهی ناف دولتی ده یکو لنیویورک راگهامد
کو رژیا بن پیکرن و کشنا زاروکان ji destpêka 2018 ve hatiye hildan û guhiştiye 348 جسدî ango derheqê 1200 zarokî hatiye encamdan û zêdetir ji 2 milyon û 100 hezar zarok di encama feqîrî û koçberkirin û nebûna ewlehiyê ji xwendinê bêparmana. Hurguliyên bêhtir di vê raportê de. Berpirseka netewên yekgirtî de encumana ewlehiya navdewletî bi bilindbûna rêjeya binpêkirin û kuştina zarokan li Sûriyê agahdar kir û daxuyanî ku ji destpêka şoreşa Sûriyê ve netewên yekgirtî kuştin û birîndarkirina zêdetir ji 7000 zarokên Sûrî bilge kiriye. Virginia Gamba birêkara emîndarê giştiyê netewên yekgirtî bo kar û barên zarokan di pirsgirêkên leşkerî de di raporta xwe ya li civîna encumana ewlehiya navdewletî de ya li New Yorkê roja înê ragihand ku rêjeya binpêkirin û kuştina zarokan ji destpêka 2018 ve hatiye hildan û guhiştiye 348 jisedî ango derheqê 1200 zarokî hatiye encamdan. Gamba serbar kir ku di nav wan binpêkirinan de 600 bûyerên kuştin û sifkayê herwiha zêdetir ji 100 êrişên leşkerî li ser nexweşxane û dibistanên li deverên cuda cuda li Sûriyê hatine pêkanîn. Serbarî ku di nav binpêkirinên derheqî zarokan de binpêkirinên seksî jî li ser zarokên ser bi aliyên şer li Sûriyê ve girêdayî hatine kirin. Gamba daxwaz li hemî aliyên di şerê Sûriyê de beşdar kir ku şanaziyê bi berpirsayetiyên xwe derbarê parastina zarokan li gorî zagonên navdewletî bikin û divê tu alî êrîşan li ser sivîl û binkew cihên sivîlan pêk neynin. Berpirsa netewên yekgirtî de daxuyanî ku ji destpêka şoreşa Sûriyê ve netewên yekgirtî kuştin û birîndarkirina zêdetir ji 7000 zarokên Sûrî bilge kiriye. Herwiha balkişan li ser wêyekê ku di sala 2018 de li bakurî rojhilatî Sûriyê zêdetir ji 13000 zarok ji aliyên şer ve li Sûriyê hatine girtin. Birêkara emîndarê giştiyê netewên yekgirtî bo kar û barên zarokan di pirsgirêkên leşkerî de di raporta xwe de eşkere kir ku berpirsayetiya leşkerkirin û bikaranîna zarokan di şer de li grûpên çekdar vedgere hevdemî kopraniya kiryarên kuştin û sifkayî binpêkirinên derheqê zarokan li rejima Esed milîsên bi ser ve vedgere. Berpirsa navdewletî amaje bûyekê kir ku 3 jisedî ji dibistanan hatine rûxandin yan jî ziyan gihiştiye wan wekû cihên leşkerî têne bikaranîn. Di dawiya raporta xwe de Virginia Gamba tekez kir ku di encama feqîrî û koçberkirin û nebûna ewlehiyê li Sûriyê zêdetir ji 2 milyon û 100 hezar zarok ji xwendinê bêparmane. Ali Omer Rêbas. Koalisyona Opozisyona Sûriye matirsiya xwe daxuyanî û hoşyarî derbarê koçberkirina 2 milyon welatiyên Sûrî ji Idlibê da. Lê dwaneka rojnamavanî de ji medyaya Tirkiye re Serokê Tîlafa Opozisyona Sûriye Abdurrahman Mustafa hoşyarî da derbarê koçberkirina 2 milyon welatiyên Sûriyê ku ji deverên cuda cuda koçberî Idlibê bûne û daxuyanî ku Idlib ne wek Derayê ye. Mustafa serbar kir ku Amerîka xwe ji garantiya berpirsayetiya xwe daya paş û rejima Esed bi piştavaniya Îranê di siyaseta koçberkirina welatiyên Sûriyê de berdewama û li gorî agahiyan niha Idlib jî berê wê li heman proseya koçberkirinê ye. Lê hêviya me bi Tirkiye heye ku ew ê rê nedin rejime bi vî karî rabin. Netewên yekgirtî hejmara qurbaniyên penaber ku di deryaya Spî de û ber avên welatên Ewropayê de di sala 2018 de jiyana xwe ji dest dana belav kir. Zanyarin bêhtir di vê raportê de. Netewên yekgirtî ragihand got bêhtir ji 1500 kesî li deryayên Spî de bin av bûne û jiyana xwe ji dest dane û bêhtir ji 55,000 koçberî gihiştine ber avên Ewropayê. Rêxistina navdewletiya koçberiya ragihand got bêhtir ji 1500 kesî li deryaya Spî de jiyana xwe ji dest dane ji destpêka vê salê de û balkişand ser wêyekê goriya navera Libya û Îtalya xirabtirîn û metirsîtirîn rêge ye. Li gorî amarên navdewletî derdora 55,000 koçberî gihiştin ber avên Ewropayê ji destpêka sala 2018 ve got heman demê de sala borî derdora 111,753 penaberî gihiştibûn Ewropayê. Ji destpêka vê salê ve Îtalya tevî got dergehê xwelpêşiya penaberan girtiye lê wê pêşwaziya derdora 18,000 penaberî got gihiştin ber ava İtalyê di rêya welatê Libyayê kiriye. Berdevkê bi navê rêxistina navdewletiya koçberiya ragihand got tevî got hejmareke kêm ji penaberan digihên ber avên Îtalyayê lê rêjeya xeniqandina wan penaberan gelek bilind e.
هەروەها ڕێخستنê ڕاگەهاند گۆنەها penaberên cîhanê berê xwaridin welatê İspanya got derdora 21,000 penaberî ji destpêka vê salê ve gihiştine ber avên İspanyayê. Rojane bi hezaran penaberên cîhanê berê xwaridin welatên Ewropayê bi taybet ji welatên Efrîqiyayê û hindek welatên rojhilata navîn yên ku di welatê wan de şer û pevçûn û wêranbûn heye mîna welatê Sûriyê. Ji destpêka şoreşa Sûriyê û ji ber têkçûna rewşa ewlehî li Sûriyê xelkên wê berê xwedan welatên Ewropayê biriyên bejayî û deryayî ku piraniya wan riyan matirsiyeke wê ya mezin heye li ser jiyana penaberan û bi hezaran ji penaberên Sûriyê di av û derya û beravan de xeniqîn. Hikûmeta Almanyayê ofîsek ji bo penaberên ku daxwaza wan ya neştecîbûnê hatibû redkirin vekir. Li gorî malpera Doçafîlê ku ew ofîs wê bilgeyên derkirina wan penaberan bi zûtirîn dem derxîne. Malpereyê her wiha diyar kir ku karê vê ofîsê bilezkirina vegera penaberan ku daxwaza neştecîbûna wan li Almanyayê hatibû redkirin. Ji ber şer û pevçûnan li Sûriye rewşa ewlehî ya xerab li Sûriyê xelkên Sûriyê berê xwedana welatên cîhanî ku li gorî amarên fermî bêhtirî 9 milyon penaberên Sûrî li Almanyê bicih bûne. Godar û şopînerên me berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê ser nûçeyan bêne bîrawe. Bi vexwendineka giştî ji aliyê Komîteya Amadekariya Encûmena Niştimaniya Kurdî ve salvegera duwamiya teqîna bajarê Qamişlo li cihê teqînê hate vejandin. Koalîsyona Opozisyona Sûriyê metirsiya xwe daxuyanî û hoşyarî derbarê koçberkirina 2 milyon welatiyên Sûriyê ji Idlibê da. Rawêjkarekî çekdarên YPG'ên bi ser pêdê ve dibêje ku Beşar el-Esed serokê mina hatina Amerîka bo Sûriye dagîr keriye. Netewên yekgirtî ragihand ku rêjeya binpêkirin û kuştina zarokan ji destpêka 2018 ve pir bilind bûye. Eşad û bextewar bin.